bogatoj tradiciji bošnjačkog darivanja, među imenima vakifa, dobrotvora i legatora koji su ostavljali trajno dobro svojoj zajednici, posebno mjesto zauzimaju žene. Često u tišini one su darivale škole, česme, hanove i biblioteke ili su osiguravale najbolje uvjete za njihov rad. Nisu tražile ništa za uzvrat, osim Božjeg zadovoljstva i dobra za zajednicu. U toj neprekinutoj niti duhovne i kulturne filantropije jedno ime iz bliže prošlosti Bošnjaka zaslužuje posebno isticanje. Tatjana Nikšić-Zulfikar-Pašić, čuvarica pamćenja i savremena nasljednica žena Vakifa. Tatjana Katarina Nikšić rođena je 20. februara 1925. godine u Zagrebu, u uglednoj rimokatoličkoj hrvatskoj porodici Nikšić. Njezin otac Ante Nikšić bio je predsjednik suda, ministar unutrašnjih poslova i ambasador Hrvatske u Rimu. Majka, Ema Veseli, bila je učiteljica. Tatjana je imala sestru Dunju. Osnovnu školu završila je u Karlovcu, a od 1935. do 1943. godine pohađala je osmorazrednu državnu žensku realnu gimnaziju, gdje je bila među najboljim učenicama. Ispit zrelosti položila je 29. jula 1943. godine, stekavši pravo upisa na univerzitetske studije. Zahvaljujući diplomatskom položaju oca, Tatjana i sestra Dunja nastavile su školovanje na univerzitetu u Innsbrucku. Nakon studija filozofije i položenih ispita iz oblasti historije Istočne Europe te romanskih jezika i književnosti, Tatjana je 1952. godine uspješno odbranila doktorsku disertaciju Napredak Rusije pod Petrom Velikim i stekla zvanje doktora filozofije. Upravo na univerzitetu u Innsbrucku, dok je radila na doktorskoj tezi, upoznala je Adila Zulfikar-Pašića, potomka ugledne begovske porodice iz Foče, revolucionara i antifašistu, koji je želio nastaviti ratom prekinut studij. Tu je započela njihova više od 6 decenija duga priča ispunjena ljubavlju, poštovanjem i zajedničkom strašću prema filozofiji, umjetnosti i literaturi. Priča koja će kasnije, kroz ozbiljne istraživačke aktivnosti, biti pretočena u duboku odanost Bosni i očuvanju njenog kulturnog i obrazovnog nasljeđa. Godine 1949. dvoje ljudi iz različitih svjetova, povezani intelektom i idealima, započeli su zajednički život. Kada su se vjenčali, Adil je imao 28, a Tatjana 24 godine. Upoznavanjem Adila Zulfikar-Pašića, bošnjačkog političkog emigranta i kulturnog vizionara, Tatjanin život dobija novu, dublju dimenziju. U početku su živjeli skromno. Bogata zbirka pisama koje su razmjenjivali, kao i Tatjanini česti boravci kod majke i sestre u Hrvatskoj, svjedoče o bliskim porodičnim odnosima i prihvatanju Adila u krug porodice Nikšić. O Tatjaninim formalnim zaposlenjima nema mnogo zapisa, ali je poznato da je kao doktor filozofije radila kao psiholog u kompaniji Swissair. Kasnije u porodičnoj firmi Stamako vodila je administraciju i knjigovodstvo. Zahvaljujući znanju više jezika, njemačkog, engleskog, talijanskog, francuskog, ruskog i švicarskog njemačkog, obavljala je i međunarodnu korespondenciju.
Tatjana je duboko poštovala Adilbegova vjerska i nacionalna uvjerenja. Bila mu je savjetnica, saradnica i saborac, dijeleći njegove ideale. Adil je s osmijehom znao reći da su njihove rasprave bile najžešće kad je on branio hrvatske stavove pred njom. Tatjana je na Adilbega gledala uvijek zaljubljeno, a on je znao reći da bi u životu promijenio mnoge stvari, ali nikad činjenicu da se oženio Tatjanom Nikšić. Često je isticao, ne znam šta bi bilo sa mnom da Tanja nije bila pored mene. Njen utjecaj na njegov život i rad bio je neizmjeran. Ona nije bila samo supruga, bila je najbliži saradnik, inspiracija i partner u svim važnim projektima. Njihov brak bio je spoj intelekta, strasti prema znanju i međusobnog poštovanja. Dijelili su ljubav prema filozofiji, umjetnosti i kulturi, što je njihov odnos činilo bogatim i skladnim. Njihov brak je bio neraskidivo vezan za zajednički rad, posebno na osnivanju i vođenju Bošnjačkog instituta. Adil je cijenio njenu inteligenciju, kulturu, preciznost, istraživačku strast i osjećaj za suštinu stvari. Nikada nije skrivao da su mu njena prisutnost i savjet bili ključni u donošenju brojnih odluka. U emigraciji njihov dom u Cirihu postaje centar ideja, knjige i planiranja. Zajednička posvećenost očuvanju bošnjačke kulturne baštine dovela je do osnivanja Bošnjačkog instituta, prvo u Cirihu 1988. godine, a potom u Sarajevu 2001. Tatjanin smisao za dokumentaciju, arhiviranje i estetiku savršeno je nadopunjavao Adilove političke i strateške vizije. Adil je jednom izjavio, bez Tatjane mnogo toga ne bi postojalo. Ta rečenica obuhvata i njihov zajednički život i monumentalni kulturni projekat koji su ostavili Bosni i Hercegovini. Tokom decenija Tatjana je s Adilom krajnje posvećeno kao istraživač sakupljala i sistematizirala zbirku knjiga, dokumenata, fotografija i umjetnina. Rezultat tog rada je biblioteka Bošnjačkog instituta sa više od 250.000 jedinica, uključujući rijetke rukopise i periodiku. Arhiv Bošnjačkog instituta, koji je pomoglo uspostaviti, danas broji više od 50.000 arhivskih jedinica s dokumentima od 15. stoljeća do savremenog doba i neprocjenjiv je izvor za istraživanje historije i kulture Bosne i Hercegovine. Tatjana Zulfikar Pašić u svjedočenjima savremenika ostaje zapamćena kao žena izuzetne intelektualne širine, moralne čvrstine i dostojanstvene suzdržanosti. Njene osobine ogledale su se u svemu što je činila, u načinu na koji je živjela, voljela i radila. Bila je tiha i nenametljiva, staložena i smirena, očaravajuće jednostavna. Uvijek diskretna i elegantna u ponašanju, govoru i izgledu. Imala je smisao za humor, bila je mila i blaga, ali i mudra i odlučna. Nikada nije povisila ton, uvijek je pronalazila opravdanje za tuđe propuste, pokazujući svoju veličinu u običnosti. A kada bi Adilbeg reagovao emotivno ili oklijevao u donošenju odluka, Tatjana je bila njegova snaga i korektiv. Njihov dugogodišnji brak prerastao je u duboko prijateljstvo i duhovno partnerstvo. Tatjanina intelektualna znatiželja nije imala granica, ali je radila tiho i posvećeno. Nije joj bilo teško učestvovati u poslovima koje drugi možda ne bi očekivali, od selekcije starih knjiga do brisanja prašine sa polica.
Tokom prebacivanja knjiga u institutu znala je opomenuti da se mushafi ne postavljaju ispod razine srca. Tražila je da budu barem u istoj visini. Bila je jednako posvećena suprugu kao i Bosni, kojima je darovala bezrezervnu ljubav. Gostima u njihovom domu u Cirihu uvijek je prilazila s toplinom i pažnjom. Bila je nježna prema studentima i istraživačima, gostoprimljiva prema Adilovim prijateljima i porodici koji su ih često posjećivali. Tatjana je bila prepoznatljiva po svom sofisticiranom, klasičnom stilu, diskretnom i dostojanstvenom, kao i ona sama. Lijepa, vitka, plavih očiju, voljela je jednostavnost, umjetnost i muziku, operu, koncerte, balet. Čitala je sve, filozofiju, nauku, beletristiku i dnevne novine, iz kojih bi pažljivo izrezivala svaki tekst o Bosni i Hercegovini. Njena posvećenost Bosni i bošnjaštvu bila je potpuna. Ništa u njoj nije bilo što nije bilo Bosna. Voljela je pse, trke Formule 1, planinarenje i putovanja, posebno ona u Sarajevo i Istanbul. Male radosti koje su činile njezin svijet. 80. godina pred Smajlom Balićem izgovorila je kelime i šehadet i prigrlila islam. Preminula je 1. novembra 2008. godine, ubrzo nakon svog supruga i ukopana na starom sarajevskom mezarju Alifakovcu, s pogledom na grad koji je voljela, kao što je voljela i Adilbega. Kao i Adilbeg, i Tatjana je svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu zavještala Bošnjačkom institutu, kući knjige, umjetnosti i pamćenja, koja danas čuva duh njihovog zajedničkog života. Tatjana Zulfikar Pašić pripada fascinantnoj galeriji tihih, plemenitih žena koje su u različitim historijskim epohama stvarale trajno dobro. Njena uloga može se posmatrati kao savremeni odjek te tradicije, oblikovan kroz humanističku, kulturnu i intelektualnu misiju Bošnjačkog instituta.